Balik buat tangannya lapar. Lek, di mana kena? Apa kak? Kok lapar lek? Nasen mata ada lek. Lalku ngaralang iding. Tak masak kaki lek. Nasen tak ada. Aku rohung tahu benderkan karo. Lapar tak buru. Arap apa kak? Lakon tedung ngakan atai. Bang kasihkan tedung karo minta ngakan aja ya kak. Kol berem peles ya. Ida remen lek. Pas kena tai kok jadi. Imong karo lakon ban tedung kak. Wah genteng bucor tai becek. Coba nyari lako. Kelakuan apa dah ya? Makai ngoli pada sepenting ngoleh pese. Enggak mau nek bini aja. Sekolah kikir. Kocak orang karo mimi mong kakak. Alaku tala ko ngala nyaman malolo. Nasi pesengko ngaran di laki badan lalu tedung. Kosyokon minta nase. Tak tahu leson sengko ngarah di penting malam ki pada ya ting siang ki kebekir kikir. Ting siang sengko palako salah ada atau ponton makan di laki. Nasi pesengko ngaran di laki dari malolo. Cek ora kena orang tengah kan. Kikir depak mandok eman tuh. Baca di nasi kok nek bini. Kurang Roma mak sumpah pikir nek bini keluar kowe kok. Rep. 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 Apa Pak Yo? Kalau kan boy, Mantap, tempen. Iya, Semangat. tak benar tuh. Tulung pula sa orang gini. Rampekan si bentuk perlu serono ki saper. Juleha. Dule. Kok iya orang Serius apa dia tuh bel sing ngabi. Nanti bi. Balin ceremi. Masa tindak Jeremy? Ano ba gini ako lepo. Akar. Nama gini tindak. Luri ya tempel. Enggak Pak yo. Lo masih markong dalam depak bangke. Cendep tak pernah nang Roma kok. Kok pusing kok nang Roma Pak yo. Harap, Bang. Ya mikir nek bini ro cek. Dia pelin tayo teh. Bisa iya bah ngobrol saya pek cerempek ke ruang. Pelin teh Pak Yo. Dia perampok ke di berinda dong. Ndak remah masalah Juleha ro. Harus deh, ada kan misi rahasia tadi. Boy iya. Terus Ya usah dana gitu. apa dana remah. Jika aku nyamar be. Minta gratis merolo ban. Mana nang terus nyaman nang pentong. Ya iya be. Yenta dari beriin ke Roma. Belat. Terus remah kok pasan. Gitan Juli harwa. Bu nanti bini kok bulan nanti keluarga. Uro tang bini gampang ruah. Di bene. Bi latte pasti ka bolo. Bini bukan mate. Apa mak aku udah mati tang bini. Iya, sini buat alasan masalah Mak ji. yang tang bini dak remah pasan. Iya, besanggam pangku tak bacaan tempat di Pak Yo. Ya, kok kok nggak boleh nggak ding bidin buan. Tapi bidin buan kita ro. Mangkana aku tuh beda iya nang untuk Ria. Paham dah.
Kita beruntung. Yo bandeng tuan si bini Juleha jadi 5 juta. Apuh, Apa napu jak karo haji ban bel? 5 juta. Lah kalau kok gunung tedungan tok ro minta 5 juta. Ya usaha ke. Menurut habi ini ya. Habi ninja. Ya bini kita. 5 juta tak andi, tep kok tep. Berapa sandi ya? Mun setengah juta kok bada itu lagi mbibik kok. Itu tinggal bertajutan. Ya anu dia. Iya. Mah iya bakar. Keng deh iya pel. Keng si bini kapan ben bini nih kebudo mate. Pelan tak tokal telo nu tak ngiring ka. Iko kebudo mate elanyo ai. Keng pas anu pel. Pas si bini ro agak anu ro pas kebudo. Di pak apa Tak pertajo. ikut beni ikut bela sungkawa kebudo. Terus udah akan nerima penjat pilihan. Bacaan kita dia. Ya sepenting udah ada iya. Ngomong saja gampang deki. Ibili bisa lamar je. Ayo. Pilihan aja. Proses udah bila teh. Ya bacaan kah keji. Gimana kok? Sepenting Kupur mun kok. Kok pokok asli nanti. Tidak kita bini ku udah mati. Ang bini lu cereme nerwa. Tak pernah kok nih rumah. anu pel. Ada rumah. Semate burung pel. Unjuk tak Burung dari rumah. unjuk tak jadi semati ya. Semate ya. Tapi kok tang bini lu tak seneng kok ruah. Anu pel, mau tak senengnya. Kok sengkel tang bini lu kok tep. Cek sangka pel. Apa? Lah, niser. Aduh, tidak le seporan le. Tidak iya kon bari budin ko kapah nyereng bini malolo. Tang laki lak John. Are.